Gakuri atiriri project ya mayangaria majukire ota project tutulete na mbara ndi tumuna area no kuma ngiri yangu tubanga ndia wara sana kubanga tobu kaliko mutitu tubemba tona mai na mtuko ngiri yangu jukire ota project. I try expect maybe we are no be as early as next year. Ndio hizo nyumba zianze kujengwa. Shamba iko 6 acres. National Housing Corporation ndio wanakuja watafanya hiyo kazi. Yetu itakuwa ni kuwa supervise na kuona vile wanafanya. Sawa sawa. Kwa mwe baririye mundu gikorwa akienda kugura nyumba under that program. Ni undu andu aria turatungatira Kirinyaga itu na ni turabota kuona ati batocio ni bataire kurorwo. Thirikari ikandikira thirikari nene ibote kumitikiria supplement uboro-ini ucio wa kithomo na njira ya kubeana bursary and supplementing a function with over 290 million is not an easy commitment.